Selamu aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şuncu var mı? Alhamdulillah şunca nego me açardı mı yine varsa. Selamun aleyküm. Çiçeğe olsun ara çiçeğe. Aşk olsun. Selam. السلام عليكم. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Sen Arengira. Beşlem hazır eftamin tın köfte olma. Selamun aleyküm. Sen Arengira se povedem men sadvaj grešina pravda. Aleyküm selam Esat. Allah span tara. O kolibari da li javer min sad. O kolibari. Ex kolibari morate fena. Allah inşallah kamu kor rahmeti peygamber te podučina mari vjerujem. Našu njove, ko našu njove? Ko naš Şuncu Mirsad? Ha? Naš Şuncu Şka. Mirsad. Našu njove šukar. Očanke, namer špunalo Şka ne tu Mirsad. Očanke. Džakin tkek telefoni Mirsad. Ka Enes ka pravdjo mogla se čavea. Naš Şuncu. Dik se kama vri maşallah saranda gradja subhanallah. Na, şuncu şkar rečem. Delinen çavalen, delinen. İnşallah kabulem pari uphala. Allah inşallah kamu ko rahmeti sa svako dive te podočina mari vjera. Vala je blago da te ratila penđum na kađam i celu poglavlje tali čistoća. Kova tovav kokuri šaj kad preskočinavi ne 100% ne sa listo. Ali alhamdulillah Allah estar, ke disi tuđiko, znači tu morakte na ke svako poglavlje, hen svako tačka. Hem šajte pena vallaj, tako me Allah prvo puti da na kav nešto te na preskočina, hiç ništa. Ama hiç ništa te na preskočine ko ti knjiga. Selam aleyküm sami phalenge surin, Allah s.a. te mu rahmeti petumene mu phala. Ve aleyküm selam. Başkim vla, çaban çişi vla. Aleyküm selam, başkimov. Başkim vla jam i dashur. Tu sam mu maglo pral. Aleyküm selam Elmir. Alhamdulillah, sisi tu phalate mangebe. Ame veri navda onda mangen tu haji. O aleyküm selam Zeçir. Aleyküm selam. Selamun aleyküm sami phalenge Zeçir. Akale Elmir koyak akaleste haricama ođe na magol. Pablo kirimle. Doske na mangele, a u baštu te uvek talo poštojno. Na kojakova, kojakova. Blokirin, dere bloko. Kojakova me da parolikova. Mahalako. Au, Elmiri, na, kao mu pral. A to praltana kana? Ja, bana dur. Maşallah. Ama kızım dikam, püre dosta pralay se tutan. Vallahi dika kala bir partija o başkimi Elmir. Aleyküm selam falan. Aleyküm selam sarine. Ula ben inşallah fisabilillah. Ula ben inşallah Allah radi olayte kojem poviše pralja penjate družinamen. To koristinamen sarine inşallah taro. Akija knjiga. Vallahi anga söyledim te penar çavalin çaçay blagodat testiklove odili ali testiklovele svako detalji te neko potan hem subhanallah kozum inteligentno manušaj nakala hem inšallah isto ko namazija volam gađal bi amen mu kola kanao po amaro te čera lafi bizo knjiga znači te penovam gerdišto ajde da ih poglavlje taro namazi sikama dišto taro namazi ko amen bi pošpinajno namazi odmah bi si kavere sarte klanjino sarte čero nikad nabija vola na primjer te pošpine ne save buča kola ispravineno namazi pa posem te aven henesko namazi subhanallah. Alhamdulillah. Ki čistoća su adam te ovako gusul na primjer ili ko abdesti ma te ovako abdesti ili ko gusul moram jamte na kajf taftovo predavanje a pe henestere sako abdesti subhanallah. Kozomo guđaveri na kala marsha Allah subhanahu wa ta'ala to zadono lenca inšao kara kamen lenca sako dženeti. Je kao poglavlje čistoća, džamino Allah subhanahu wa ta'ala mangole čisto manušeno, koren so bu čistinope. Ok, pitanje pralege, kasa lako je. Aleyküm selam. Šužo pitanje kana.
Kasalo akva yeti alas pantara mangolo korenso bučistinempe. Ама бе чанке, некој питање са иншала ке каулаво книге беше. Morate de knjiga, pa se čamil. Морате де книга. Па на наленио книге, онда сога кере. Inşallah veka bişala na çaçe bize igara. Janelali kasalo akva yeti. Jana be kasalo alhamdulillah. Alhamdulillah pa phalada varam tek Punjabi. Akva lo ayeti alotano ao korenge sejtaniki Kuba. Ki Mejid Kuba. O stanovniki Allah. Oni neren tabiati, angeder tavolo zakoni, znači parisvaki nužda on već istirempine. Već tovempine. Palas pantara penola, olak mangola dolen sočistine, hem o lenge baš o lenge, ola manušaki Kuba. Janena sav hala, mašallah, alhamdulillah, kojala ki Kuba ve janola kod dva narodu. Angeder hine normalno dva ve hine sav lavda, kana kod janola, a kana ve čudo sajek. Janena bud hala, kana ke jana, na primjer, i si okolo kolice električne su igarenanen, čerže sajek, znači te jatke te pira menja pirindo, alhamdulillah. Dokšaj te pira menja pana pirindo. Ама джико лолап се такси жала таксеа. Али о благодатано два кокорите пире. Ем кона жал пириндојом на ште жал никад ки меđi до джума. Тачно. Кона жала пириндојом на пенџарила кај тани. Тачно. Ја, ако жала пириндојом жанула кај меđi до джума. Pa nek tačka su našti džanena, ako na pirena, su si očero do tega, je kasa beso, su ine korodo sarđanena, so pekamberi sa selem dželo koli so čerče žana mazi, hem ovdje se čiov našti piroline, na neleko ti garile, hem ovdje žana mazi, hem do tega pana iside so čer. Prekali mezđi džuma. Туме са издајем. На, ба шукаре дика. А објасни Џан Осман. Шукара кала пхаля со џан ани која со се док на пиреа, ту не се бучана штика истражине никад, нали? Ту ке џаја организација, они гарена ту дикеат ке со варанте дике ми џана черего. Али амен на пример амен и намен доста вакти те пирам ге пириндој. Em tu ket pirea istražinea, men normalno amen ke dara kamo temelja pa na svoja kalana i posen ke jate istražinea halove kaso soj. Ama inšallah Allah spanta kamo ko rahmeti opem hala sakala. Amin. Svakate hem inšallah saka jante odbavinem pi umra hem po hađi inšallah. Pa sakala detalja kad ikon. Hađijek pitanje tuke. Lama kate. Morate postaviti neko pitanje dok pospina inšallah te čera. Inšallah te žanđom, te nađom, što se nekala. Amo te testerinava kana to kovarica. To pamćenje. Alejkum salam, pasim. Pošto pomin džami i džamio da te. Kuba, da li džuma? Međi džuma. Ja. Ajde ka penava džar. Prvo hudba koja čeržao Resul alaih salam. Ko hadisi čeržao? Napravo nagrade god imate. Znači, kada da veđije bi varam te žanen sakva da veđije, ko čero da veko. Amen, a jam da veđije, amen, alhamdulillah. Čera da vete džar moškar amen, dali ti ke ovate čera da ona. O da veđije bi varam te žanen. Doći će glasnik. Kašen žolje glaso, su kao ovo. En kačhom tu mare stadija sa džar sarisoj. Pa kavenko Allah kazao džel. En ka odgovorinen sa odorese sa čon. Pa Banglader te odgovorinen rese bićanen sadaka. Allah s.w.t. to zadano tumica. Znači prvo hadis, to je prvi hudba koja čerola Resul alaih salam, čerola do te kod ja džamija, što se na hine hudba, dok na čerdi hitra. Našti čedin džepe. Ok, pa naj pitanje ka postaji napke. Prvo asabi kovađelo. Prvo asabi. Kavađano. Prvo asabi kovađelo. Te čerol dava. Ajde te pena, sal penova pejano kava evropski subhana. Misionari te penava. Kovađelo te proširinuli dava. Musab je ume.
Ovsine prvo dik, ovsine kod je kova klanjđe Aleyküm selam džuma, Sep Halenci. kova klanjđe džuma, kova kedinđe, odore ensarije, znači, hem klanjđe prva džuma pana te na ovo je objava. A kad te su kažem, mora kva deo te ovakva pana, znači, u pekamerija se nam, međudu Kuba, čičao te emelja, trindive beštilo, se preda, kotoro trindive, pođinđalo ta, znači, utorak sreda četvrtak, u petak klanjđa, ali međudu džuma, džuma do te. Ama parinari objava baš i džuma. Jeste, Da. jeste. Ali ai cercero manušao da te... Ja. A svaka na džuma, kotoro lavi džemat. Znači, džemati su kad inđepe, tu čami, tu mene pala. Evo, te prvi džuma su klanjđani su kažan, ovo te kaža hudba. A kva delske čitanjama rakova knjige tu mene pala. Ja. Adorese biola shukar te penjara kalena hasaben, subhanallah, o... Asabija me penđum, on ta ne zvezde kola namerena nikad. Ali, subhanallah, ko zon puti ka spominelen, ke kad ikeo o blagodat lenge, ko on čerže islamese, heneska haloveda men čačena jav nigde. Naprim, prime radija, kana što minđamo o lesanal. Ovi netano tarijek bari porodica, hem najbarvarišete penazali. Le si daj penoda čak o kundre, ke činoda le se ano jemen poročinole no la kundre. Znači, a doboka busu uravolale. A loko stepen, te sate lolestar, te achol so penola mende ađare, samo so priminđa islam, subhanallah. Ali on čerđe haram isa radi islama, radi Allaha, ama ovi netalo butu inteligentno, hemo Resulale selam, ako dikena svako ne sabe ke bić hađa je misija, sar penola peve. Misionari te volte džal te čero nešto, svaka sabe i ne je kaj bučake tačno donese. Ovi ne tano inteligentno manu subhanallah. Hem učimo se na tu čami. Znači, digo ote sine Ebu Bekr, sine Omer, sine Osmani. O Ali Aladan, dik onesti bić hađa, dik je terno čao, hem zove kaže inteligentno čao. Čak sine oneskoro parfima do orka skupo kostinje kotoro Jemen isto. Yes. Hem sol, hem kaja araklakat şundek diye koro ikreme, nakle otano doa ker o peygamber selam ikaja ders. Hem alırız kari şukar diso soyakva. Kuca andre hem otar počinja terol islami. Kada man galala kva deo da sezore sa čitanje var se budere. Jak sinele krojači da je. Gioleste sinele krojači Ja. su si vodo šejaleska. Ja, daj riske da svaka joča mili kotoro Jemena ono riske še. Alaikum rahmatullah, sajđama te se. Alekum selam, Aleyküm alekum selam selam. rahmetullah barakatuh. Neka, pravčuma kva mabeti samo te načeram ge prazan govor, žane? Dok počpina na Amin, predavanje ka nešto. počelo pravo samo je ka Bismillah. Panama kot var muhabeti. Sasa šune na džemati, znači si je tavr de šodu ili neđena oko zamanda džaru pisini. Neka pisinen sohine o Musa bibni Umej radi Allahu anu, je poslanikose. Mandari silen hedija je knjiga umdeto lahka. Haç počijakav, haç počijakav. Neka pisinen sohinele To se se. belja bin dare mušterijena kanatu. Okej. Keren halali, kava hine mandar. Znači mandari silen hedija. Važinova Umdetu mengo lahkam, prvi jem dugi deo. Samo neka pisini, koga pisini prvo, so hine poslanikose o Musa ibn Umej radi Allahu anu. Inšallah ka pisinon. Hađi- Amente naturmal niko. Hađi mala červaš, diko hađija voštenca vačerge. Naturmal niko amen da te odgovor. Me bi penava šukara, valla hem svaki rad, naprijed hudaja, svaki rad, dok poš mi namaro predavanje, ola 10 minuti, naprijed, dok će denape, šukar bi vola i ne svako amendar, te spremino se k tema posebno taro asabija, taro odlika se. Mašallah, mašallah. Yes. So se džaneno asabija, subhanallah, kad bi samo lejas po jeh svojstvo olendar, te šopitute, wallahi, Allah subhanahu bi ola amenca svako nestar amendar zavoda. Alhamdulillah. Samo po jeh svojstvo te relendar. Kozomon dinđe vjerake, kozomon čerže. Na primjer, kada se ti nape o Muazi bin Džaber, na primjer, subhanallah. So i netano Afganistan, jan. Ama na čerale stavati. A čiram ko... Kotoro Musa bačilar, paneksi kotoro Musa, paneksi. Ano Uhud, dinđoli o bajrako te legalo. Ono te šedi pero, ono te duj vasta čineno sad. Prvo jek, čineno duj to i krenulo kalje o bajrako.
Men serçevetella o bayrak sar o Cafer o Ali ana o Cafer sar bayrak. Джафер. Hemen o pe o şeydi. Аха. Prvo ko lega jano o bayrak. O te nagradi, no men nastavine. Allah te nagradi Tamam, truda, tamam. kad činava, inšallah, kad te nadena tu šajb na Alaikum mangi. salam, rahmatullah. Ovdje sam steč Samo- navaren, pošto na Denama je odgovor, me onda im borđite da tu men odgovor, izgleda mi na neko chat GPT odgovor. O poslaniku Reši, Muhammed alaih ne. salatu wasalam, hem o Musab ibn Umej radi Allahu anhu i čerđedu je penjen hem hine bađija, ali na vačerao lengje navao 200 džan roden ko chat GPT. Ponovo knjiga, Hem Orenđe, ponovo gađane. knjiga. Oće dobar. Ja, Samiri Alica Grešinđa, mislim, ja, sohine, amen, ja, naso ina ambasador, prije, ali sohine Resule, ali seram, to šunđan so penđao pitanje. Evo, valaj pralalen dik, te daratar vala, kad postavim pedaj pitanje, te džako čas GPT, te roden. Valaj, a džaron dak na testirine koliko ritud, nego džale, odgovor gotov, hem kasova, vea darator alak, so se četvrti svojstvo, so abola, džanoko teko, kada čerola pelap i taro hadisi taro Džibril alaih selam. Alaikum salam. Taro Džibril ke čerola pelap i taro ihsan, onda kad bi dara taro na karode te rodano chat GPT, jel fenolo da te, kada kod vas stepen džane, odas fantara da dikoda tu, a tu nema dike. Hem nabiro da ja mena kana te da. Hema, Allah te dot me svako hajri kad činava hatea, ke alhamdulillah, djama već de šupan. Hacimo tablet čanke, hacimo tablet. Açacan maşallah elhamdülillah. Dej, şu karte koristinem pedla, ali bu tolak se palanen čače, vallahi čerula tu samo bižando čerovat. Zavisno. Da je primjer sose kad čerol tu bižando. Tu men džanen dok jama menki škola, čera lafija mariz generacija, a men jamari sa popurani 74. mejum palal, te dža palal. A men de digitoni tu naštiza mi sine neki godi je. Tu te, a voltu ino dja računaj ka šejka haš šelupin da puti kamaro lamen učiteljica dva. Kaj tromađama men to lamen. A ka naveš tu dikea, o učenike i siren digitoni na škola, savi računaj ka tu šere onda. Tu na žana i matematika, na pinđara ništa. Tako je. A kad bi tu mi, Harica to ti godi, opterećinila Harica te džano, i to automatski si kavela, hem kad postavi nek pitanje, tu džane odmah. O kad činava kad te inšala, Allah spanta te do svako hajri me phala. Tu men džanav tu Mirsad Jan isto mogodi šta meni jam iste. Allah inšala kamu kor rahmetu pe amende, te džapana da ih bešan glav, sa mena namano de vas stepen džane, kova dženena prodivesa. Čima vea copii upre, veš poșmingen to calendari, ano napașco na upre. Allah inšala kad do svako ne se hajri, bereceti hem amen inšala. Amin, ja Rab. Čavalen, Allah s.w.t. inšala kamu korak meti so završinđamo poglavlje tali čistoć, alam ki poglavlje taro u namazi, tu men džanen savo stepeni si, hem savo vrednosti si namazeanu islami, hem ako misinea da usavršinđampe odorea so tu činđanle, vallaj čačena usavršinđampe. Šajte penu usavršine o namazi, to jest ako leo džandipa ispravno, ko to ispravne knjige. Sad dok na lea kava ispravno izvor, džanči kao ulamen uvek odva mankonjevo. Emo, mene upravarenu namazi, tano dova, so isire, oftano tikno, šajte pena so pana, a isire dobo ka but radnje, ko arašovano, ano nesave situacije, nađa nesarte postupine. A čerajle svako dive. Sar so pominđumki početak, anektirana pe bud palal, ko prve emisije, a menka pera ko bud situacije, ok, me dinđum primer samo i ne te dane ki umra, spojinea pe ano namazi, nađa nesarte spojine ili aračova njeka situacija namazesi, ili uopšte bistereano namazi, sar so isjamen zaboravano namazi, so vola propisa leste. Sakala propisa me pravda, saka na karen inšala kate, ali ako nađate podučinepe, svako kadol tu pifetva. Jelo fiktano i savkoso i si barola razilaživanje, ali ko krajo, samo jektano ko pravo. Okola, on napenava da sata neki zabluda, ali amen morate kaso i tačno izvor ko Resulere selam. Em ako na podučinepe knjigenca, tava džiko cilj, su kad si kavjamen detalji po detalji, valaj uvek kad čova džar mankavost tova, nikad na kađana sarte postupina.
И си, разилаживање и сите разни начиња, пример само, пример кадал. Уклучивање на намаза. Неко пенола кана ако хуринџанко дуито рекати, хуринџанко тринто, неги сокачере, саркачере, надава деталја. Сакала буча, каси кјоваре иншала реда, али мора толту сабри. Наштија кана те прескачина тема коти тема, него това сабрлие те шуна например прво, па дуито, па тринто, хемке кади ко краја алям кој степен кај чачехали да ми вера. Праларен ме качинавав се, амен и самен доста мабети, пренаставно амен и самен апетити, течера лаф и машала, али амен морате да хакој книгако. Иншалла ка пошмина о прво поглавле таро намази, Абдулла мем синапчи ту ка пошмина иншалла. Иншалла. Само кава увод, ангедерте хуляко дај хадиси намазесо, а увод од два старство и самен кова иншалла. Тамам. Еман босански манораме. Бисмилlah муха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بحلال هم بنيالن كوديني وعليكم السلام. И захвала чачипасе припадине Аллахе субханеху ва таала кога омогучијамен че те дружинамен на калек книгаја хем те подучинамен олатар хем хамдулилlah Аллахестар на кам е цело предавање, то есте и чисточа на кам хем реслямџики книга о намазу, значи реслям нево предавање о намази хем хамдулилlah Аллахестар иншалла ка подучинамен на калестарим ка чифаки практика. Значење намаза. Значење намаза. Језичко значење намаза е дова. Док е шеријатско, односно терминолошко значење обожавање узвишеног Аллаха одреđеним радњима и радњама koje odpočinju sa tekbirom, a završavaju sa selamom. Penela označaj taro namazi tano jezičko dova. Dova, dok šerijasko hem terminološko značini to obožavine Allahe određena lafenca hem određena radnje tečere. Počmini tekbireja, a završini selamea. Hem i nazivan je es-sala, hem vičimotano sar es-sala. Zbog sadržavanja dove u sebi, zbog su sadržini dova anopeste. A od ova inšalo phalja pokasno ka komentarinem so se o namazi sadržini dova anopeste. O propisi je namazestere, propisi namaza. Namaz je po Kur'anu, sunetu i iđma'a, konsenzus islamskih učenjaka, obavezan svakog punoljetnog i umnog, sposobnog muslimana i muslimanke. Penela, o namazi tano obaveza farzi Kur'anija, tano obavezno, suneteja, dokažimo, hem iđma, konsensus staroislamska učenjaka. A su svakova punoletno muslimani, hem a su svakoja punoletno muslimanka. Izuze muslimanke u danima hajza i nifasa. Osim, a si jek muslimanka pen, koja nalazi nipe koja faza, to jeste hajz hem nifasa. Tada joj je obavljanje namaza strogo zabranjeno. Tegani asodija pentano o namazi strogo zabranimo. Što se tiče Kur'ana, to su riječi uzvišenog Allaha. So ti čini pesar dokaz Kur'aneja odolajtane o Allahfjataro uzvišimo Allah. Ko te penela. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Penela, a naređeno im je samo Allaha obožavaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i namaz obavljaju i da zekjat udjeluju, a to je ispravna vera. Znači, naredimo olenđe te obožavinen Allahe samo, iskreno sar pravovjerna, te onamazite čeren, ozekjatite den, hem odovajtano pravo ispravno vera.
Па далje вачера Аллах во Кур'ани Инна салате канат Хайде иншалла, хайде иншалла. Джана се проблем ханаман дали книга. Блокирани бе брат, блокирани. Наставинем ту мени шала се аквана чола мортевич набле. Хайде иншалла, хайде. Хайде, вечен. Ка настави ноđiko мендар. И сите осматото, ја. Još imamo da doista je vjernicima propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Penola, ci pase vernikonge propisimo te ko određeno vakti tečereno namazi. Što se tiče suneta, tu je hadis Abdullaha binti Omera radijallahu anhuma u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Islam je sagrađen na 5 stvari. Svedočenju da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhamed Allahov poslanik, obavljaju namaz, davaju zekat, postu Ramazan i hodočašćaju Kabe za onoga koji je to u mogućnosti. So penova kotoro suneti pekambere sallallahu alejhi ve sellem penova hadisi kotoro Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma ko savo pekamberi sallallahu alejhi ve sellem penova o islam tano čerdoko panč buča te svedočine čina ne javer istinsko devol osim o Allah hem či o Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem leso pekamberem leso robo te čere o namazi te deo zakati te čere o post ko Ramazani, hem te džako hađ, znači kikava tečere, ako jan o mogućnosti, ako jan o mogućnosti, ako lajta ne opanč, bučasu, penola, kotoro suneti o pekamberi sa eselim. Penola, svi islamski učenjaci su složni o obavezu 5 dnevnih namazu tokom dana i noći. Sa o islamske učenjaka ta nesložne, či i obaveza o manuš tečerol o panđ vaktja namazja kod dive hem kirat. Namaz nije obavezan po ženu muslimanku u danima hajze ni fasa zbog riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zar žena kada dobije hajz ne klanja i ne posti, i ovo je konsensus islamskih učenjaka. O namazina ne obavezno džuvljake muslimankake kod diveke di sila hajz ja nifas so se o pekamberi sa veselem vačerža džuvljenge kada dobineno o hajz hem o nifas nina postinena hem nina čereno namaz. Hema kavajtano o konsensu kotoro sa o islamske učenjake. Kotorakova hadisi čeržam znači Angleder je emisija, kotara kova duj, baš kotara hajzen nifas u stvari, čežam eratikava čera lafi dosta kotara kalest. Položaj... Mangana kate, kad date nastavini pare mišala neki rane. Ako je knjiga, nek nastavini. Na, o Muhameda ga te nek nastavini, pošto lesoro tanakova deo. Avara John, pa dobro, dika čer halali Osman, so se Jer o Muhammed Valente džavo. O Muhammed Valente džavo. Neće rodnič, on Muhammed, inšallah. Muhammed, selam alaikum. Selam alaikum sahib pralenge. Ka počmine inšallah pošto svima bud harica vreme se morate džav džanen kukurik. Selam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu sahib halalen. Ka nastavina inšallah. Bismillah wa salatu. Начинавато Никоич, джа док шајте джа, кетка пене тути клове, ондак, амен посинка настави. Не се. Пено положај ступања намаза у исламу. Ступањ намаза у исламу е велики. Оно што указуе на негову величину е следече. Значи, о положај тано ступни, котаро намази алу ислами тано, ступањ котаро намази тано, алу ислами буд баро. Со указини тано, ал лескирио бари пе. Хем тано јавер. О први тачка. Намаз е највеќи темели ислама након два шахадета.
o namazitano najbaru temeli kodaru islami palo duj shahadetija. Namaz je stup vere bez kojeg vera ne može opstati. O namazitano stupo kotari vera bizo so i vera naštite ačoltani, te opstanini. Namaz je prvo za što će čovjek biti pitan i obračuvano, tako da će ispravnost i ništavanost njegovih dela ovisiti o ispravnosti i ništavnosti njegovog namaza. O namazitanu sokavolo manuštanu prvo sokavoltanu učlo, hem soka obračuni pe, alo ispravnost ili sokavoljeske sa poništin me o leskredelija kao visinen kotaru ispravnost ili šukartevol o leske ili tevoljeske soka brišini pe. Kotaru leskoro namazi, njegovog namaza. Zadnje što će nestati kod ljudi od vere je namaz. Zajedno soka našalđol kotaru insanijatano i vera i tani o namazi. Namaz je bila zadnja oporuka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O namazi si imaju zadnji i poruka Allaheskeri poslanikoskeri sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je pohvalio one koji obavljaju namaz i koji ga naređuju svojim porodicama. Uzvišimo Allah je azevedžetano pohvalinčao kolende sokereno namazi hem so naredineen pe porodicenge. Svevišnji Allah je ukorio one koji zapostavljaju namaz i koji su prema njemu nemarni. O Allah zevedžel ukorinđao kolen so zapostavinen o namazi. Šajka kera pokasne ili kova zapostavljaju namaz i so i netane bašinende nemarni. Bilo je propisano Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem 50 namaza, što ukazuje na važnost namaza kod uzvišenog Allaha i na njegovu ljubav prema namazu. Zatim je smanjio broj namaza na 5, ali je nagrada za njih zadržao. Sine propisimo Allaheskere poslanikoske sallallahu alejhi ve sellem pinda namazija. So ukazini alo važnost kotaru namazi ko Allah azveđel, hem oleskoro ljubav baš o namazi. Pa tano smaninđa alo o namazi alo panč, a i sile i nagrada baš i deste, znači ačili isto. Uzvišeni Allah dela onih koji će uspeti na sudnjem danu počeo je i završio s namazom. Kao što stoji u suri Mu'minun. Uzvišimo Allah azevedžel odelija kolatane su ko uspinena u sudnjo dive o počinđatano hem završinđa e namazija sar so bešoltano ali sura Mu'minun. Me inšallah kam kava neke rođi koja ver. Da, samo dvije tačke i situ mi inšallah i to. Samo dvije tačke. Svevišnji Allah je naredio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovim sledbenicima da namaz obavljaju i naređuju ga svojim porodicama. O Allah zaveđen naredinđa e Muhammediske sallallahu alejhi ve sellem hem olesker sledbenikija da o namazite kerentane hem te naredinen pe porodicenge. Spavaću i onome koji zaboravi klanjati namaz, naređeno je da isti namaz naklanja kada se probudi iz sna ili kad ga se seti. Znači, kad se volo manuš, kova tano bisterđatano te klanjini o namazi, naredimo i tano isto te naklanjnolo dua kada uštoltano kotaro sojbe. Sar ili kad setini pe. Znači, akalaj tane sova kažemo Allah te nagradini tu men. Allahume amin. Salam alaikum. Allah te nagradino tu men da me pralaso čitinđen. Dosta hine jasno. E se dosta te komentarino pe na kala tikne taške da. So pe no čačej si baro komentare te čerope. Kam kavem tu men da inšala svako te čerol. Ali me na primjer kalav samo početne taške so vešan gledar čitinđen. Da te kompleterine islami subhanallah valan ne se stubja som panštove na te.
Allah subhanahu na razdikinja jek buti eduitojatar sa istetane, nego çiçalen ko redosled, diksa ravena ko redosled, pa biovola šukar biovola, akatena korinavnikas, navtožinavnikas, te čialen ko redo sa šukar. Primjer radi, so se vačerava kate. Buđene, alhamdulillah, primineno islam, hem, odmah, na primjer, pero se prilika, odmah ko hađelo, nadi? Ok, šukare, šukar buti, ali prvo usavršim panu namazi, pa usavršim panu zekati, pano post, znači ovea pozoralo, pa ke kaveko pašto stubo, to imani tanu javerčane, na ne isto jek tečere jek buti, jek pralso čerola, jek buti sar biđanda te pena, te mangel dia buti, hem jek pral tečerol jek buti, keda džanolo dia buti ko zontani vredni. Aka na resava ko pašto stubo, naprimjer. So sav divel, alhamdulillah, la ese dosta džene džana ki umra, dosta džene čerene ibadetja, na primjer, dena sadake da, ali, na primjer, propustine ne se buća. Na primjer, o namazi čerenale na čerenale. Odo tano i mani harica koja čelole se uprav, tele harica, pa kada volate dol zekati, dola sadaka, dola šta džaran do vas, ali na poštinulu zakone katar. Ili kada volate postinol, uvek dešta dukalale, uvek dešta, koja ne, valjda je na težinav nikad. Nego te usavrši nepan je buti. Ako savršin džape, naprimjer, ko namazi, automatski od ja butire se zorali, ovdje kola idu ti butite popravili. Znači, zoralo ki je, džal te zorjali duito, džal te zorjali trinto, pa džaro vola stubo, hem sašo penena, o stubja, znači čerem bez veza kala stubja, nego o stubo, kedi čeri nešto. Na komentarinam ništa više kate, i si bute komentarina, bi mu kava tume da dišto lafite čeren tume da lafim prada, jer si tačke, čače kola, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala opisinđari nam ige kotikne tačke kate. Bismillah, bi pučava tut hađi nešto, ajde kana, pošto tu di kava čutinea. A kad te penola Allah za vađel, kad propisinđare sure sare seram, anu miračke dželo, pisinđare se pinda namaze. Nari? Da. Ali di kaja kate, taropo milost, šina džamke kopan, supena kare tačkata. Pa dik odla, pa da me kaže čtajnđelo, kutardija tačka, pa karo, olla panč, sar pinda, svako nemaze, se ole pa na deš. Neste. Ja. Znači, pa da olla pinda nemaze. Sar te klajne. Znači, kad te o milosti Allah je za ođer, dik samo milosti sile, da li bi neko čerovski javer nešto, ajde čermange buti me kapisinavke deš bušalva. Ne, ako vajtano samo milost Allah je za ođer, premalo umeti, taro Resuli sallallahu alaihi wasallam, koja ja verenski nika se kvana dinđa, pazim. Ako dikena sa prijašnji narodija, kala koto, ajde mati dža popala, koto nuhu kađa, jer samo isjamen džandi pataro nuh, kamen pon na džanasu dikinite. Sar prepisinđa lenge o namazija, na primjer, ema sar prepisinđa javer ibadetja lenge, kozomu savršinđa ko islamu kalen samči nešto, subhanallah, posebno, ekstra. A kada umote se. Ali ako neko mu kola tuke posebno je buti, en tu na džanete ceni neke buti, ano baro gubita kjan, subhanallah. Čačano baro gubita. Kijek namazi čere računjetke car deš namaze. Panž namazi, ano dve sar pinda namaze. I siri po baro blagoda, subhanallah. Valak inšala kamu ko rahmeti, te će ralen so panž, pa to nagradimo sakale po panženje. Džamke, ako šaj samo kavajek punktin, čala te komentarina o štarto. Zadnje što će nestati kod ljudi od vjere je namaz. Subhanallah. Znači, parica, kako šminite se Subhanallah. Dobra, ovako je vjerniko zora ona što kada si nukonik. Ako deš vijek, to da? Sunđevava? Jeste. Ja. Alhamdulillah. Čenke me bi ranamako prvo, a kad te možda neko prvo putišu nelamo prav, kaj penela o namazitano najvaro temeli isljame sa palo tu i šehadetija. Dakle, namaro narodu dženula jek šehadetiji si. Kotara hanaka te pisini du i šehadetija. Morate džena se označini du i šehadetija, jer ano dva šehadeti ko amen svedočineja. هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Znači, kad te duj puti pominaje o šehadeti, svedočineja da na neja ver istinsko deo kova
заслужените обожавените, хем след сведочинеа да посланико Мухамед алейхи салату весселам, тано Аллах е со посланико, хем Аллах е со робо. Значи, канате джена со секате помини дуј шехадетија, дуј пути сведочинеа, да на неја вердевел, хем сведочинеа да посланико Мухамед, тано Аллах е со посланико алейхи салату весселам. Дуито тачката ни исто интересантно, кај пенала о намазитано о стубо е веракор, бизокасте е вера на штите обстаени. Значи си имен пралякулата неверникија на несо, верој не на муслимања, али акате, ако би поминаја сар стуб, морате джанеја сој стубо, о намазитано рукан ислямеср. На сарсоджанаја амен, например, исимен паншартија, кој е ислам. Тепена, например, те сведочина да на неја вердевел осим Аллах, те сведочина посланико Мухамед, тано Аллах е со робо, посланико, па онда одуито пенаја о намази, па онда пенаја о пост, па онда пенаја о зекати, па онда пенаја о хаџ. А кала на не шартија. Шарт значини услов. А калата не рукнија. А кате јасно ки книга помини пе рукн, например, арапски рукн, али а кате поминиле сар стубо. Значи, бизо акла стубо, о намази, значи, те обавена панџ вактија намази у току дана и ноќи, значи, о ислам, односно, амари вера на штите обстаени. А кана на динама, да пралякула шумена, о магенате сиклонан до ислями, те джанен да о намазитано стубо на рукн, на шарти, јер шартитано услов, о намазитано рукн, стубо е ислямесор. Очу добор мандар, ако си пана неко нешто те дода има. Не би само пак овај пункт, ако штај ко трито пенела кај о манушко судњо диве, а со прво со ковело брачу имотано о намази. То јесте о посланико салселем пенела, прво со кова почиреко судњо диветано о намази, па ако и неамаро намази шукар, са окова ресто сучерџам ко шукар. Ако на и нео намази шукар напротив, онда са окова сучерџам наково листо шукар. Ако е тано исто екшужо пункте дали лесоро право, тако речете објаснинале праленџе, теди кен козом о Аллах, хемо пекамбер салселем черџе, динџе о право е намазесоро, хем козом тано важно о намази ко Аллах. Овој се стелата на градината. Океј, мачо, сабре, само кате, мате си да прекотишки ташка. Абдула, например, тук е ка последно питање. Ке да пенола пе исправност е намазесо, сома готева чера кате. Бушукар питање, субханаллах. Исправност е намазесоро мора сатовото, значи сасо и неаме нангедер о предавање комплетно управо со читинџам, саро нијети, саро абдези, те поступинеа џехар сар о пекамбери салселем черџалет. Значи сар наредијале Аллах, ко Кур'ани хем сар о пекамбери салселем черџалет, те следине пекамбери у потпуности, да би овелато намази исправно, хем одолесе баш пенела кате ко ајети, пенела, а нареđено им е само Аллаха да обожавају, да му искрено као правоверни вероисповедају. Значи искреност, толто дија од вас искреност према то господари, хем исправност ако одма те чивела, исправно то јесте према Курану, емо према сунету е пекамбере саллаллаху алейхи. Аллах те награди, но такава и нема цифри. Часто се спомнала, само Аллах се завоđel, само Аллах се харица ко претворинепе. Темо товеле џикаси јавересе. Или ако нешто додај не Андре, те че некаш, со неко, намагате споминам некаш, тако ме лака. Само претварање капенам, например, ту лепшинето намази некасе, Аллах спантара, ако само мешинеа некасе, пенола ме мукава ту лесен. Значи, Аллах спантара напримини ништа тутар, ако наприписине само лесе. Аллах спантара те дълте свако хајри, хаджи јаде туте Олафи магнанте вачереди што тариташка деши екто. Право микрофони. Се... Намите върху това гледаш екти тачка, бути интересантни тачка, читајан џапе, ама те разјаснопе, пајно те разјаснјава харица, спавачу и онаме кој заборави клањати намаз, нареđено е да исти намаз
накlanjava kada se probudi ili iz sna ili kada ga se sjeti. Soma malo kandidatova kao znači, ako na klanjava podne, jak primjer ga dajem ga činjarav, samo jak primjer tako tarakava. Deko za mangel, alhamdulillah, Allah te Klanjava podne, hem sjema ga kaljulja, da ne? Potom podne gdje kindijate sola, nemojte odmorena, така да се макароминга, само да се дам. Хемакана, када уштинам, нечо акшами. Бистажам, оподнете о икиндијате кладина. Хемало јација. Када завршила јација се ти напе, тадени, ти накладинджам икиндија. Ако така не сварно така ме пада, а ноко соске у забораву и када спаваш. Значи, када завршопе, јација, каква е на екиндија. Ова те наредно, отме слушунџама, те на продолжи на побудери. Осман, англедерте додајне туди што, џанавчи си доста, сваки тачка, валлај сите че работ лафи, него качвавки ти тачка кате, а мен споминџама, јек право, ератичер жан лафи таро џувля, кога би е џувленге палем бира напе палако џувля, со сетани опасни тачка, пенола, а о спавачу или ономе кој заборави. Или неко мангсуз, ака нам около тоа јес на мангсуз, со се пенџум и ранава ко џувля, со се споминџаме ратијек тачка која тани буто опасни тачка. Например, јек пен валанџате клаини кој еко сати. Хуринџа пример ради ака на мален лад буквално пален о сати. Валанџате клаини о ручко кој ек. Хуринџа о ручко кој ек. Од гоџинџап сарица, мукјаек сати, дуј, па десинџапе два со десинџапе, нашти клаинџа, кед ка чистинипе, ојтани борчи два намазите накнадини. Или јек јавер пример, бистереак намази, а кате пенола, кога заборави клањати намаз, шајте десинипе пралали. А мени јам инсања, кола најам свесно да ја пути, наклошај панш масек да. А кате на не време, пази, на не време, ко намази на не време. Сетинава пепалој бе. Ке диаме каква танча варен јација на клаинџам до те. Амен сучам ингажар. А на два моменти со сетинџампе. А на два моменти морате перете черодва намази одма. Значи, ка се сети, значи, автоматски морате перодва намази. Осим ако му кале намерно, му кале намангам те кланине, па пенена те на кланине на жанов козом, не савучења, ке наштика пере никада доа. Али, нахујдавано дија тема, него само, окова со бистерола, или со вола, или десини 50, онда морате на кланине. Осман, ме би пенават ка теки 10 карташка, ако дике 10 карташка со пеноло, дике арица те коментарина ке аташка ресата. Еми, вачера, иншала, кога ченем котородијада тачка, те вачера, само те поновиначи, са со пенџам, у самом почетку со читинџа, о права Абдула, пенова те обожавине, о намазите, но те обожавине е Аллахе, ко одреđene лафија, ко посебне лафија, кога ќе ражачи, те разуминен о Амаре Праља, ко посебне лафија, хем ко посебне покрети. Значи, радње, значи ни покрети, ако ќе ражате, значи, нашти амен, те вачера со манга амен, ко намази, хем сар манга те бешате, значи, одвајтано одредимо, Машалла. те било прописано исправно намази, мора те череле одреđeni форма, одреđene лафија те вачере, посебне лафија, посебна форма, значи каволо која форма сад черола по намази, значи амен нашти чера сар мангамен. Одересо Алла бичалджа пекамберен, то објасни наменге, сар англедер, сар акан палуно пекамбер, сар селем, објавинџај книга, те би објасни наменге, значи, алхамдулилlah, мен читинџам о аквајети пенола да клањају, значи, те черено намази, амано Курани на намесат те чера о намази. Одересе, посебно, значи, и се амен, котро сунети е пекамбере со сар селем, сар вален те чера о намази. Значи, ке пенџа опрал на штиково, накол примимо од ова намази. Прво со као пучле котро Алла, значи тано намази. Ако на неисправно, со значи ако на неисправно, сар со пенџен, ако на не тоа авдези, на неисправно, ако на илја,
Hema vola како ако tu čero namazi sar tu mangea sar pasuni tuke, doa namazi nako preminu. Значи, ако ту на вачержано доа со валјаните вачери, на бешлян сар со валјаните беше, например, јек пример ка лавим ка чинаван ка джаки тачка. Ако ме авдие чиндо иом, уствари, место те бешав кокијан бешав, манга ки столица со се намангав те бешав кокијан. Пенава, аде бешо ка бешав манга теле, ка бешав качера месар манга, ка бешав доа со пенава бешена саро кораја, бешав манга джар теле, качера манга намаз. Значи, котари ми волја, намагав те бешав. Значи, доа од бацинеа тушај беше, кокијан, а ту намангете беше, ја черет ке ту сар манге, да, одоа намази накол премимо. Нормално, ако и си ту оправдање, дишта ја вер. Иншала код ла тачке као ама магавте вечера, ако ту черо намази сар ту манге, да, накол премимо. Те джанен сара. Ајде, мате чак ја вертачка. Објаснив чанке саме пралеске се на роминџато, тоа ако бистерџат, значи онамасова керџан, објасним понову. Иншала ке рано до те. Него ако на мате руминал муабете е Османе. Османе срог. Сима питање туте Осман. Сабра, кате иншала посен ка постајне не се питање. Окей. Османа канаде споина кава о ајети со Аллах субхана тала вачера каде дојста и верници. Одолесе o Allah penol naredince peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem hem sa'e muslimanenge teçeren o namazı hem te naredinen ve familyak. Na, mađa do te. Sabra kate me javim isto penu. Aki tačka manda, okej. Diga kate Allah subhanahu wa ta'ala so penula ki sura Nisa 30 ajeti. Eno dosta je vjernicima propisano da određeno vreme namaz obavljaju. A kavatano već je kusto određeno vreme. Ако, например, ради, получаваме тур. Дали шајм, например, мете одреди наманге време кед мангав? Па, ако вај сар одреđено лафија, одреđено покритје, одреđено мовименти со пенално пеѓање, значи одреđено покритја, одредимо вакти ту нашти, например, ака на јам, па на неју акшами, мете че раманге јаци, ја осабај. Ако нака фалина осабај, например, нака ома вакти, хем те одреди наманге кодешо сати. сар мага ме, качера манге месар мангав, качера вакана, акана качера осабај, покасно качера манге киндија, покасно качера манге акшами, после, значи, ало дисо одредимо веќе сар валяни, со валяни течере. Значи, одредим лафја, одредиме покретија, хем одредимо вакти. Маđa kitačka. Хајде ту после ме калка. Ако шај само те почавто одредиме лафија. Sabr, te završi i tačka. Sabr, А не кај тачка си ја. Sabr, kad će ovak mare mikrofonju. Znači, ako na me, na primjer, sar so šuna budki strana, čerao mange sar me namazi, čak čerola pelafi, so se našti čerale romane, nahuljava nika sa nama biti na interesima. Na primjer, mena nema vakti, džarava ka pođinav, ade ka čera mange me aka na panš namazi jan depti, ka odredi namange o vreme ka me, Allah subhanahu ta'ala ka primino mandeli savko namazi? Na. Znači, našti čera ni vjera so tu mange, nego morate sledine džikas. Ako od vas ovalante sledinele, o Resuli sallallahu alaihi sallam. Hem niko amendal, ma najbar učenjako to. Ma neko od savkola sledbenika palo Resuli alaihi sallam savena. Ebu Bekr, Osman, Omar, pa Alija radijallahu, pa sa savjam. Ma niko naštite čolem, naštiti kadol, ništa andral. Morate bešano dva sarcu naredinđali Allah kada ođer. Sar se odredinđa o vreme leso, hem sar naredinđa o pokreti od lasa morate bešano te. Hem inšallah Allah spantara ka mu kolo dva te sledina sa Allah. Ade Abdullah bismillah tutki taška pa se Man интересијама кво опрал Осман Сопејан, усвари читиум мео упреа рече ту праѓано дијатема одреđена лафија ко намази. Шунџам буд пути често шунајата романуша да пенена нема везе со качити неко намази, ту и ситут намази. Дали шај, например, ек мануш бизу сура Елфатиха то веле намази? Дали ова е услов за намаз? Сарсоџана иси о хадисија пекамбере со салем кај пенола окова со на проучини со на вачери сура Елфатиха на неле намази. Значи, самен јам дужно течера и сура Елфатиха. Бизи
Сура Ель-Фатиха ојтану и рукун е намазесо. Со значи сад со пенџао прало о шаипи англедер, рукун тану јек стубу. Ако на нету јек стубу ко намази, значи на нету намази, од ова речати, ако ту вачерџан, иншала кавако, сој доа рукун, сој ваџиб, сој сунети ко намази, иншала ка черопе лафи од рестар, Харица Ама, се интересантно, какја тема. Да, морате споминава кате. Јелала спантара вачери, пенол, читајте оно што вам е лако, пазим. Читино коако таро Кур'ани, сој туке лако. Ако лаја буквално са рамен ка манга те преводи на канајети, те тефсирина амен ајети, онда каче рамен сар со манга амен. Хулява ко намази, елиф ла мим, Аллаху екбар. Доводно ли манга кавакана? Значи, нашти ме сој манге лако со манга мене го со пропоручинџа Ресули алейхи селам са си кажаме. Джанена таро предавање на хулявано латашке со десинџапе кој ајде те пенавки меџид Куба шајте уладва ке дјека саби предужинџарица намази па одујто асаби харица сам чи холано ино Ресули алейхи селам. Пенола од те холанџа Ресули алейхи селам адубока бусу на холанџа никад. Со се учинџа нешто буд побарос, пенџа за наште читинџа нешто сој полоко, али од ова локода на не со ту мангеа. Него од ова се одредин џале Ресули алейхи селам, тоа јесика џамен сар течера. На џава как ја тема си бутеме течера. Морате вачера чами червен галарија кава со пенџан учинен которо Курани од ова сој туменге локо, од ова значини пали сура Ель-Фатиха. Од ова хадиси манготе вачери пари сура Ель-Фатиха учинен од ова сој туменге колај. Сура Ал-Кевсер најколај сура 13 одолја доволно. Значи, ако вајтано манготе вачери од ова сој туменге колај пари сура Ель-Фатиха, со си сура Ель-Фатиха морат учинел. Ојтано и рукне намазеси. Ако не учинџална, на нету намази. Нейсе, иншалла када сте Осман, само да те османите вакела. Завршин туа, ајде, бисмилла. Осман се вакерџа бизи фатија на прикринотке о немази, те научи инџан. Ама ано дој пуча, значи, ано трен, о сабај, о акшами ема јација, одоте наштите ученету, ка шуне е имам, ту стар мухтедија, как са име пало имами, а овка учинол. Не се два, качера лафи като два... Да, веќе, кама галари бо прав. Ке аджампа те на оволкова заблуда, тоа прав Осман, чи бизи фатиха на ето немази. Разумели се мангал това. Ама, шајджуко офраля джана, котара ке тема, значи ано трин, буча, ако се нек хади, котара пикаме ано сабахи, Англе, o asabija, o suri da vakar najpavljase. Vakar opikame selam. Su vakar tu, osim je Fatiha, javer nemazi, javer sure ma čitanje. Хаджи, Обавезно. Ано теме со кавен. Џанава 47-8 хадиса вола баш ларохва поглавле, мате улану ла теме, него ако иситмен панарицате коментаринен, тари дешто ташка со споминџун него Осман, те манган ту, те манган опрада, ја тани исто ташка која сваква мендар, морате практикиринула шука. Не проблем, ша пралјада ко на очежан ништа, ша Мека читинав тумен коментаринен. Хаджи шун туда, Абдулла шунен тумен да, пено дешта ташка, Свевишни Аллах наредио Мухамеду салалаху алейхи селам и неговим следбеницima да намаз обављају и нареđuju ga својим породицама. А кај тани наредба, пазим. На не те препоручино опе, него ака те наредино опе. Ака ред тачката мангрунте коментарина Арица Будери. На чаџалафи, ја шаипи... Ајде, бисмина шаипи, јано да те. Аднани. Да, на ни се предност управлнава чаџа ништа, валла. Ајде, бисмина. Селам алейкум, са јенге... Алейкум салам. Наставили. Бисмила шаип. Ако на јано да тету, ако пралео тетане. Окей. Абдулла со пене баша ќе ташка. Па ништа е че ахи меканав одока старо Кур'ани коте Аллах пенела аракен тумаре фамилијата реџене меси јак, то јесте опоминен тумаре фамилија, ако месар, например, е манушкова јум практично муслимани, кова практикујнава од Дини Алесоро,
хем черавајќи од Лапанџ обавезе кола мај наредиме, ма истовремено обавезата ни те подучинавсар првенствено те давме фамилјаче комо чер. Jer ако мена черава ме чавенца дава, те вичина ме чавенко намази ме породица, суј сима ме аврити клјовавем те вичинаве манушен. Ме би дава предност ме фамилјаче првото, ако речи олен те навленко намази, хем товен практична муслимања те спаси навлен, jer ме мангаваме фамилјата ол манце ко дженети. Например, месар муж, Хиум ко дженети, ами румни ко дженеми, аме джанджуми истина на мотоджумла че ништа. Одоватано неправда према породиција, џарди кава ме одова, валяни свакова ек муслимани кова пенџаро дина лесоро, те подучини првенствено пе фамилија, те на нашали време аверенца, те дел предност, например, амалесе, ја нека се кас на пенџари, а пе фамилија ко почер бистерџа. Ечо добор мандар. Ала ке наградиното џаници се вачержума ке апхалален. Јек дикава доста, хем џанава да и се савке буча, ано авдисутно време, не само праля сојтану путиме доста години, него си пења сојтану путиме години. Па кала пења шајтовин искушиме, он товен упутиме, а ором те на воду путимо. Нали? Али ако ја дај, ме би пенава, ој те дол са пестар, значи ако ја е кромни, јак дај, те дол са пестар, те черол те чел пероме, кој право дума? Хем печавен. Јел најбаро благодат аночер, ме мангева черава, ме надикава јавере, кед хуляја сарано сафи цело чер. Значи, и сили побаро благодат тародува, него те дике цели ти породица сано намазитани. Хем ки дујто тачка, џанена барем ту мени јен манге сведок какаре се, буд пути беше ашако групе, а мен деве чало намази, он беше на манге кошеро. Она си дена пе манда. Док на уштав, морате панавса, морате уштав, те клањина намази. Сосе, ако ајтано благодат тара Аллах за оџе. Јел ту шајтове давеџија, пазин, а мен диси давеџија. Хамдулилlah, Аллах субхана тала те наградиноле со черен дава, али печера сам чи му кенем палав. На оптужинава никас, тако ми Аллаха, ако вас само вчерам гелафи, ме наџанава, остање никас со саотано. Поготоа ако наки Европа, ударености сјамен по 1000 километри, а ме наџанава кој упутимо, кој на не упутимо. Али перол лафи со морате черале. He morate den satu mendat, znači sve, da se žrtvuješ, te žrtvino pesa, da bi te uputino perome, ili orom peromnja, he mađari inšalo čavesa. A najšukar primer, čavengatano, odade mi daj. Ako tu ponašine pešukar, deja je šužo primer, vallaj sao čave pari tu teresena. Ali ako tu, sar dad, hem daj, čerea namazi, ali usto hem čereatke, harica levo desno, harica do te šaj kavod, vali kavalan, bud vreme. Inšallah, molinava Allah za ođe, ko svako tumare porodice, Allah spantate mu kod dva milost, te upotinolen sanu anodin islam. И ситмете додајнем котачке. Ако шајте демо па нек минути, пошто џанеа, понекада вела ече мануше се до кек пралва чери, валлахи, Аллах те наградин тут, на џанав сарте вачеравче, мо срце ке сплодерини, ке да сарки тема, пример, од чавет и породица, кото, валлахи, вачеравата ро срце, ме џанава, пример, ече џанена ту менда сар, джелум ме чавенца, ме бориенца, джелум ки умра, валлахи, ки кјаба ме мислиум да летинава котавафи, напирава, Нашти објаснинава дова, субханаллах, од осеќај. Али мангдум само јекте вачераве праленџа, кај те сојтане, хамдулилlah, че шовардеш дженејам. Хема кава, иншалла, ка преносини пе дајлешај, субханаллах, пралалем. Свако амендари силе чаво, ја чај, ја унуко, ја унука, и силе. Ма дозволин те џако хоџа, ја коро нека се те сикавите чијај сура Ал-Фатиха, ја те чави сура Ал-Фатиха. Ов ту се беписо ка сикавела ту, ту вете заради нео дова се вапи. Jer валлахи, амен, јам пролазна, амен, јама канакате, хем те сакири намен комара господари, баш са со пенела лако Кур'ани, инна лилахи ва инна илахи раджиун, джелам, на неамен, акале, светоја, ништа више заврши јамла, хем, мангавате пенав тука џа, али овка си кавиша печаве, оквака си кави печаве, а туче, ту јано извор, тарадија сура Ал-Фатиха, са со черена генерација пали генерација, сао се вапија авена туче, субханаллах, ту на јано до те, а то конто перела пе нон-стоп на прекенини пе, од ја зарада тири, од ја садака со сикаџанте унукон, ја те чавени сура Ал-Фатиха. Одоле се би препоручинава свако несе, ма дозволи ника се те си кавите чавеја те унуко сура Ал-Фатиха, ја те унука, ја те чија. На, ту си кавла.
Ту ово себеписо кај џанали сура Ал-Фатиха, jer ојта ни сура која читини преко свако намаз. Или било Мора ја тоа се сега- свар, мора само. Ајде, Мало бисмилла. таа вчера вакова да о ислами и чериле и џули. 2/3 исламесот ани џули. Маша. Ако и ситу е искрено шукар муминка џулијано чер, валај о ислами чери очер. Амен сари мурша јам гостјано амаречера. Сабали џа, акшам ја ве, дали черже, со на чержа, то ништа не џане. А и џули, одија џули, анола ки дуњаја одоле максаме. 1/3. Одија џули, ке да воло вакти е намазесо, цартикно чвољан ли песте. Водинио лесо рачуни, ајде ко намази. Хем ке наштиој черов намази, чвола печаве, ај черто намази. А ту на јанчереце оди, а када бучана дихе. Ако со се оџувлјатане 2/3 котро ислам. Валајнте похвалинален, он тајно дода со бајарена, амаре имамен со вена, на само котро џувља, котро муршаем, котро џувља, мангате вечера, значи он тајне 2/3 котро ислам. Asma, mem sinam че халинчан лем бута канам. Валајнте дали не го право. Беш мудрос. Осман, паламан отва керо ко хадиси, каду кло ани худбати керо пегамер, трем пути дај, Селам алейкум, саме пала соден. Аллах те наградинот мен ден селам и вала амен базерина пари книга буде. Аллах те наградинот. Алейкум селам Саид Pralengue. Селам алейкум саринге соден ме пала. Бисмилlah, чер Allah риши. Со чина џумтум. испански кажувам ко хадиси тоа каду керо, каду кло ани худбати керо, трем пути дај, птио дат, од два хадиси на Tamam. Вира, нама- Само те додањам. Ајде шеф, бисмилlah. Нама прав, настави, чералали. Nego samo manglum je kajeti subhanallah ge o Allah zebecertano wa rafa'na makanan aliyya. Optano akvao Idris alayhi salam kovajtano naredinjatano pe porodica ke tekerolo o namazi. Peja men dinjamle bare počasti. Nastavim šejh. Keralari. Te nagradinito. Me bira nama ko Abdullah Kalsovat će džava jeti, će čitano buču džava jeti sura Tahrim. Penala ja ejuhel ladine amenu, ku enfusikum ehlikum finnar, dalje naka džav. To se stvarno tano opasno jeti, ali aka te amen morate si kljova telane save korakija, Sara menka zaštitina amen, hema mare porodice nantiđene meseriak, jer kova pučlje odla porodicači. Mora tova blaga. Morate podučina mare tepenava mare članija, da mare porodica, mare anume, mare čave, te si kavaljen osnova verakir. Te si kavaljen toveljen šužo morali, šužo ahlako, te si kavaljen toven poštena, te si kavaljen, na primjer, amente ova uzor, na primjer, abareća venđi, amare romjenđi, amendar te dihen, na primjer, o šukare delija, amendar te dihen sa obavinaja o namazi ako vreme, amendar te dihen so hijan pravedna premalo lende, premalo čave. Ali ko sakava men mora tova tepena blaga, mora tova men sabro ljenca, mora, na primjer, te si kavaljen kaj čerena greške, kaj načerena greške. Jednostavno jek usmjeravanje te daljeno pravco, sojo lenđe, na primjer, štetno ako načerena, na primjer, od labučaja ili ako načerena namazi. Znači, te si kavaljen soj korisno, na primjer, sada su penjao prav, kana kaj dunjaja, subhanallah, si kađamljen el Fatiha, kad čerena men džedove, sara men so čerajano namazija, mare roditeljen džedove, kola na klje, kola pana dživde, znači sakva, te džanen da on i samen je podrška parlamenti, kana kakva dunjaluko, da i si ko te čerala men džedova, ko te, i naravno, subhanallah, a ću se ti saljom isto, i naravno, hem ako na ne pana, mare porodice, na primjer, romni ili čave, ako na neano namazi,
Amen, kaseka obrati na men, amen, morate obrati na men, Allah se često, na primjer, to valamen odla kontinuirana dove ko Allah subhanahu wa ta'ala tu putini amare porodice el džanaja poslanikija subhanallah pa lengjerom njana i ne, na primjer, ano ibadeti Allah se i tako dalje. Znači, obavezno, jer džanaja je dovatan je srže ibadetesor, hem tova ustrajna kod la dove, Allah subhanahu wa ta'ala tu putinje amare porodice, amare hanume, hem sa amare familjen, inšallah, hoće dobor mandar. Allah te nagradi, no tu me bi pučava samo ek buti, ako Omar Tairi, ako Jana kate, bićal mange okej, te davti inšallah te ulje, isima buti tu arisa. Te Jan sama kate, pisin okej, te na ništa. Isima arica buti tu, a te Jana kate. Nastavinen tu men, čereno lafi. Izgleda me morate ci da komentari čim. Ajde, selam alaikum. Udolenge rad so načerava ama dikava i tema shuji o mohabeti shujo mu kaftu menge desturi sit men mandar Moshe khashtrefi do te dikav je vole Mašallah šejk dikeme čutinava davat men prednost me pričalica im svako dive avdive mu krumptu men taj pa čerava tu rafali me Asta, ne bajan ljudi od vezke čutinetu. Mašallah Dali šajte da ja hari lafije hađija se džafere se pošto. Mukte džafere si mamam buti posebno le mačačkino do te. Ne voljava barte del seljami, znači te šunale so glasov, to namen da... Iš, na mačačkine, mukle do te. Mačačkine. Okej, černa. Okej. Akava, agime se prali so čavo, pinjako čavo o Mari, te hino do te Omar bičali kamera inšela? Ako samo ne, Michael, samo ako tano do te bičala bi se i kamera inšala. Ako na neo do te ništa. Samo ako tano do te, morate hulo. Ja. Allah te dot mi svako hari dik paralelen, akava so čitinjam sakana, akava tano samo uvod, pazi, nahodinjam panako hadisja. Akava tano samo uvod islameso, islamo se stahfurla namazeso, a inšala o hadisja pošminen, Heneza kana pano palarica, to jest avdina štika pošmina. Mislim, džam kačera i kvaš emisija, kva i kvašarica buderja, ma i si taški kola na ština kavala. I si taški kola morate te vačeren, za džabe, naštite na kjo pravo. Jelo dike, i si palal taški palaren kola na džedam te čitinaren, kola peno namaz odvraća razvrata i sve što je ružno. Na džedam te čitinola to taški već halove automatski da o namazi, kasi si po namazi, automatski ci dolale tarološno buča. Znači, rola više buča koja Allah spantara na nezadono. Znači, pazini pe insani, pazini pe či, pazini pe djelja, pazini te načelo smetnja i manušese. Automatski će rola tu je insani tove usavršimo, subhanallah. Kompletirini tu. Hemo ugled lo. Čerava lafitaro iskreno muslimanja, pazim. Jer avdivej si okolarica su čerena tere upre, saramen. Ali akalaj si harica, so je tano ugledno, vallaj, kada usavršine pe, hem ko manuša i averčane. I averčane dikhen tu manušada. Mori na vallaj za ođer te dola meni savko ugled, ke ka džađikde, ke ka bešeđikde, te džane te čere lafi, te na čere više dunja loško lafi. Sar so i namen moabeti angleder, a dikana kova bijava, dikana kova, do Allah spantala da ne zadono da ne. Bilo kad te dža čere taro Allah kaza ođer, uzvišine Allah čere zikri, ko svako beši pa čere zikri. Me bi činavava čavane, me čera but lafi, i kamu kaftu mede da koji sit men dištite do dajne nakate, ako navdive ka završinala, se savolo, taj savol o hadisja pošminen, baš o hadisja. Jek pem puštatu takate su čeržan lafi tu na čitinđan na haliri šukar. Čeržan lafi tarijacija, ako bisterđan setinđan tu palošovev tam masek. Od otar su čeržan lafi objasnim pale se na haliri šukar. Ja, inšala ako objasnina palem, ako ona važini samo za jaciju, nego ako ova važini za sve. Ma bilo samo namazi. Na primjer, ka da primjer, sučumo ručko. Desini pe kada o manuške da sovola subhanallah, ov našali posvest na džanula sočerola. Hem uštola kindijake, pali kindija uštol. I ovljola psa abdezi, čerola psi kindija. Bister žal so nakljali staro ručko. Naštite pe name, niko da jam perfektne subhanallah. Ema ga na čerola psi kindija, od vadi već jelop seđa.
И сетини пе пало дујдиве, сетини пе пало триндиве, субханаллах, па месо чуму, о ручко джело. Ано 2 секунди, со сетинеа пе, морате чинаве сатерадње, јел ту на јан грешно, са со бистереа на јан грешно, али ко 2 моменти, со ту сетинџампе, а одма морате хауляно дова намази, хем иншала на јан уоште грешно. А садо од годинеа, джане од 2 намази хуринџа, ту на черале, од годинеа кана 2 намази, ту јан грешно дали намазис. Значи, ано 2 секунди со сетинеапе морате черо намази. Јел ке сове пенол хем ке до бистере, Алас пантаро престинол, ем ке сетинепе, черо намази. О време на некате. Било кате ове, значи морате уляно намази. Мислам, навчи јасно ја макате. Јасно. Сега ја пучимо. А не, ја пучимо. Исто кога тема кога заборавија спавање. На пример, прал, ани комази, да спавам биждиве. Ема опи песте. Суга ке осарка ке рол дори нема цар. Дали кана клајнорен, дали на клајнорен, катка, а опи песте кога кома. Одговори на хаджи, пучеем черчелав? А, добро. Као керам, да. Шукар, не. Качера саро ресула се нам пучоли на сабен. Сопхене на каре бучак. Да. Одговорини. Сега мен солака на маме сол кала керту да. Одговорини на бачачан. На, пенал кад би пучоло посланико саллаллаху алейхи веселем да е пропис. Онда пучола е асхабин со мислинен кутаракава. Па он бива керена, о Аллах е молескоро пенгамбери најшкар джанул. Па оби одговорино. Ту настави на кара. Acaba kılamayınca şu cümleyi preda kuturdu. Znači, kada bi se rolan kada sola, kad je ovo sinarno sojba da špaždive. Ne preda. Kad kao što o farzija ka perol. Akate. Sus kao zaboravu i spavanju. Znači, ovo pari po nas slučajte špaždive. Ова те наредно со шунџанма. Кава иншала, и секала поглавле. Ако на каоти кутаракова ту авола, джанав са авола. Со се пенава авола. Со се кеда черола петаро фицко право. Значи, офиктано два, со силе разилаживање. А мен кава иншала ко тачно одговори, иншала, ама покасно рица вена. Ама са вена кате иншала. Джанава да вена 100%. Одаре се би одаш карту те стеги напрарица. Не, сега се родува тема која родува заборавемо коѓа, не? Па ако да ќе чум. Дека ќе книгата ни е савки чавалена, ке чератаро фик, значи си баро разилаживање. Али акавата но со бешола ко дујсахки ќе. Значи окова со итано со ајдете пена аракле со итано најпривлижно, ем иншалла двата тано најташно. Ем наваранто оламе нисаво и сумна покава. Набичава савке питање со секавен иншалла. Ако ситмен панак тароташките додајнен, иншалла шајте додајнен тароташки, ако наметаме иншалла. Моше Хештрефи, Хештреф черенке селами теле. Ali ќе требам само права годинџе селамија, ола те награди ното мен, со шпунена мен. Гаджикане пушинче. Можда се мене се грешка на кога на дикен кусури. Ја. Обавезно Алла да вас награди. Алла да вас награди. Што нас пратите и што нас слушате. Ја поселам све брачу. Алла да вас награди опет. Аллах мами. Ади каđав па на киек ташка само, иншалла качава кате. Пенола кате и пета ташка кодикен. Намаз е била задна опорука Аллахом посланику саллаллаху алейхи веселем. Значи палуни бути со помениџамено Ресул алейхи селам. Тано о намази. Значи англедерте на коди дуњаја, џанена со сао предавање черџа. Ali međava samo kakja taška, pošto tako ja spomini, zadna oporuka taro Resul alejhi selam o namazi, te pazine na namaze. Inshallah men da ova ustrajna na namazi, me džanava je kinsani vallahi kada tano ustrajna na namazi, te na šore stavdajek namazi, nema šanse. Nema šanse te mu kalađa. Allah te dutne svako hajri, so jene sabalija men sa halalen. Hem inshallah, kad nastavina taj sa vol hadisi, 48. hadis, сој тану најмангу Аллах е за оџен. Иншалла вено сау ташке, па иншалла ове наменца тај са. Хем та мангала спантара калади саве кашуна хем кашако примега. На само те шуна. Јело дикена пралален сасо черола пелаф и сано проластану. Сана кола, сакова. Али ако обавестинава сајб халенда џаненчи
Тари организација Ешеду ако џана ко YouTube, свака акава вачери басочера, чеара до те. Со се те джалам ги на пропасте савке мисија. Ке черола правило таро намази, таро било само ибадети чера, чола те, кетка мангека джака шунени жала. Организација Ешеду кој YouTube и кодат ми ги одмакава, хем и си веќе јектријан да видео веше чишамнен, хем тема гледа спанда, козом шајка чија. Па кад ме свако видео ко воле по поглавле, не морака на нашти јеки инсаните джал те шунол пина дерсија субханала. Него ке потуинет ке негде, джат ке негде, мукет ке поглавле со туке валам, поглавле тари чисточа, поглавле таро намази, поглавле таро хабес хадес, оке чако довата теломаге, поглавле таро джунуб нуко, сарка черака те, и си сако волем по насловја, камагет ко дијатачка, кажа иншала, иншала ко поушно свако нес. Моринава да е за оџерте дотмен свако хајри, хем свако шукари па дуња јако, хем ано џенети фардаус това иншалла. Черна ми га лали со грешинако маре лафија, се амена јам перфектни са шодикена, мен јам халя кола дружина па ано лаве алаеса, мена јам давеџие, на јам нико ништа, а мен јам само халя, од дини со мангате че ради са во хајри, хем алјам ко заклучак дишто те почмината чера, па пелам га коваки ко васте фена. Чанке, ке мангавали, Чанке, поновин сарта ракена на YouTube о видео? Организација Ешеду. Значи, сарсова черава, сарсов фенову Писани коментари, теле, писinte ле стар коментари. Шајте писинаме коментари, сарте писина. Само писинете ре. Аде те вика, аде писин дешто ту било ко, те писинавле се ме управил, се наџанавте писинавле. Така, по нуредини ка писинав, ајде. Ја. Сарте писина, наште писина. Аде писинен ту ме бечавале? Оке писин джуме. Набе на манголте писинавда, субханала. Оке бе писинџум. Писинџан ту. Ама ти кне Словија, организација Ешеду. Османе писинџа ти гласове, Османе, ова не. Ако шај само па на ек путите навединав те џанено праля да амен коштајн фуртакате, значи чијам џамија, хемисјамен потреба тумендар комангела и сикомо профил, о конто директно тари џамија, одот тетано, те черел садака, ја те дел садака, бујрум комангела те поможини, те шајте чинодија џамија, диетени садака туџарие, иншалла, шајте поможини. Комангела тумендар, хем па на ек бути да амен и сијамен, значи, таро септембар умре со организујнаја, од септембра, значи октомбар, новембар, децембар и сијамен јануар, хем Рамазанес иншала и сијамен умра, и септемберско умрата ни само 850 евро, таро келнци даја, комангела те пријавини, пи сијамен хем тари Италија, хем тари Маđarска организујн џам. Чер халари само киранава кате камера, те дихено прала, значи јаке организација Ешеду, дикен сари. О каналја џара кара пусинка чале се слика, аке дикен сао видео Андре Тане, значи ек тријанда видео и сјакана моментално, ама те мангала спантара, ковено ја веро видео да. Океј, кана машала и кидума генте пханада. Не спало дешкурке. Хајде иншала. Кавеа видео, донес. Ја. Аке, значи дикен организација Ешеду, џан користинент ме шунент ме ги да е пути, на неамен волгарно јези, вачериба, шајте шунен, валла хем чаворе шајте шунен, амен пазина маришип козум шај, со се ме провисима чаве кола била џавине субханала те шунен ме чаве, а камури ја вере се чаве те шунен, ма не са волгарно лафи. И си хем Рамазанско умра иншалла, сај си. Абдул Ислам Алити ко месеџа комангела шајте пишинима, слободно шајте, иако праљако нани, ко Чанке, било касте. Нуредин медикавате цидава кала коментарја со чера лафе, џарамен те ол само предавање, козом шајте цидава, козом нашти цидав, со се валям вактите чихине да видео субханала, а џарте чав готово, џалман ги одма, значи кото телефони фардавле од 5 минута џело ко YouTube, ем ко телефони дичола перфектно, значи дикеа сарсо дикена ме накате, ко телефони бул шукар дичола, ко телевизија рица морате џако зум, те баја рецело екрани, ама на не важно канате дичолки о видео шукар, него главно шунџола шкар, хале ојаса наприн ке дијан ке коварда, да шајте шунетке видео и слика нека чолти кни на не коварни сам.
Праларен, ако на нет ме ниса опучи бакова, Аллах субхана таала те дотме свако хајри, те му ко рахмети, дружинен паменца, ко зомшај, ко шај, ко нашти Аллах субхана таала те дотме хајри, ко улавен иншало видео, кадикен, ка подучинемпе, ме мисинавчи валлај кавадан наминге, амаре чавенге кавадан, па техинет мен чефте шунен, бисмилlah, те на Аллах субхана таала. Награда трукњиге, понови иншалла. Ja, inšala, ko krajo predavanja ma i sibe, diko zomarante na kadi. Para da kavarante na Ај тај са мендар кана коџи кој дунјаја емо два стимако со дин џајк насијатика чоле се сар садака туџарија, јека чела мегедова. Allah te nagradine prale Irfan Pisinđa ke ka živeo vidonja ti isključinio o komentarija te na dikon o komentarija. Na ne komentara, na dola komentara. Aja, super, super. Znači dola čisto video, aki šaj te mu kavijek video da te dikena, ma nema veze, šaj te džam te dikeno. Znači samo kola, na dola komentarja. Na bismeti ne nama komentarja, da ma nama na dola komentari, dola samo video. Ok, pralari, nisit me dišta te dodajnen, mate ova dosadne, džaneći na neamen te. Sijek pučiva ke pada te. Ajo, džemati sile, ahi, a mene džematena pučaja, nego non stop amen čera je lafi. Ake si. Džemate, ari. I se majek pučiva so značini šerijasko ruke. Dik je opral pučile, alhamdulillah, od jedna nema ri tema, a dika odgovorile se jek prav mislim avakate. Шеријатско рукија значи Куранеја ке да читинена само Курани ништа авер саро Ресул алейхиссалам со черџа. Значи на пуштатут, ани. На пуштатут. Ако до прал пушла сариен. Да, сари се мајек pučiva керџа. Окей. Ситут разне рукија, шеријатски рукија значи Куранеја саро Ресул алейхиссалам со черџа само Курани. Ништа авер. Шеријатско рукја ме би додајнава јек, значи читибе чисто о Курани, дове колета не преноси метаро пејкамбери салаллаху алейхи ве селем, те користинипе ништа авер. Јер садок мануш користини не саве авер буча, сар например ке џаја королесте сарите да десо нав сарите дијаконав, те џане одоле манушестар мате чере руки одолесте одвајтано сихр баз одолесте на черла перукија или ти спитинџатут дисаве бучакола на непотреба, о манушке џала ко манушкова читини рокија, овален ти черипе према Кур'ани му сунети, хем одвајтано исправно шеријатско рокија, хем никако аверчане. Ме би додајнава само и бути. Саме праленга кала. Ама саме праленге со шуненамен. Праларен кет перена којек мусибети. Ма коено прво да расваракен. Хамдулилlah ситме прала години сојтана исправне шукар пучен, испитинепе. Со прала џанена којтано адекватно кале бучаке. На јуме адекватно акана калавјек сура качитинав, ту чер рукија те чавенге, укуин те чавенге, чер те чавенге шукаре, ари ке да вола, маде девла, ано паре буча, и си прала кона тане бленги бутедија. Кога студиринџа по бештере, кога џало до тара вола, хем џан дичола о џан до мануш, али ме пенават ме ге палем, кет переа, ано дија мука, и ту прву дара клапот. На. Вичим било коле прале валлај со џанале со шукар кодини, овка ракит ке удара теџа. Јел на бичариту те цидоту само кото пошеро, ка бичариту ко прал со валан. Ама елхамдулилlah мен оке. Маге варанџа маге шек андо дисаве дивеса, јеке пралесе, бича маге инсан есо. Мако прву дара, него род ко ташно черо, којтано адекватно доле бучаки. А на свако ко долете черо рукија субханала. Уместо те поборшино, те наместино јек бутика погоршино. Погоршино, ташно. Терела полошно јер пробини дисаве бучателе чин дисаве вребученце и онда терела само штет. Јесте. Апсолутно мари тема, значи амени ќе стручно мари тема, со исијамен ко програм, а опрала канал два почля авертара мари тема, значи авритара мари тема, дијамле само савет. Дозволи ми, тани шеријатско дозволи ми, ниса проблеми, само тоа прал сојтано адвегватно да ребучаке, натавек имаде на џанавје карфите читина арапско, качерапки рукија. Прво варанте дике, субханала, саше черету на џанените читине. Јек мануш ако на не вешто ко Кур'ани, ако на читинио харфија шукар, о Кур'ани шукар, овна штичел рукија. Океј, доста више чинаве на Катар, свако нек черел пи бути сармангол, алаш фантар, те долем бере чети коринги бути, иншалла хаџалинга на вас. Намангате критикина ниса. Ташно, џар. Бале вачерава сао, окова со чола по широки серба.
Мекара чуинавле прал кавулка сиклевам ге заедно иншалла дини, сајам козоре дине сете сиклева, се джиака најама ки заблуда, најпрво на джанджам пред това песар савадан. Значи на джанджам сарте лав гусул абдези или абдези обично или било со јавер, алам таро поглавле мезијо ке со читинџам, бута мендар прво пути шунџад валафи. Ама алхамдулилlah акалам джанакана, ем иншалла каджаe намазеа, па кавол поглавле јавер, ем јавер, ем касиклева зини. Овен састеме праля, Аллах спантар те дотмен свако хајри, ем дружинем па мен са парен тајса, Аллах иншалла, каман голту мен, сарсоту мен, манген амен. Селам алейкум рахматуллах. Алейкум селам рахматуллах. Салам алейкум. Selam.